Chini kitau memu de yo de not ra kini Nepali upia. Hablok tu hitai ne bhak kani ka kamu e kelamine uhe usaki kani to ke blok tu la untuk blok ani. Hablok tu pentia ke sarkar Assam ke sarkar Karbi Anglong pentia ke di Nepali. Nepali da tip hiu tok yo smart u ra ka kukri smart u chimudi smart u ya kendroi smart u mani muat mani chip kiap dan itu dia cho edak. Te ini mo obo kani ko wi kini ko he. Wa MK mi pan ya review ya ke Indo Nepal Friendship Treaty. Kata ka to ka jinga te lok wa ka ri India wa ka ri Nepal ko cha iki Nepali o wan dak do iskiri yang i. O sa ini ke sen halang mo ong iki. Sa ba chim ni kan issue. Wa ka Indo Nepal Friendship Treaty has to be reviewed in view of the situation that the Nepalese have created in the Block 1 and Block 2 area, where the tension and the communal tension and the communal fights that have arisen is due to the fact that there is free entry of the Nepali people without check. The kanila talk a problem of influx, ko ke address ni kanila problem. Ba mesti pun kuwi mendayo kita jan yo ika ni ka thau pentia kita Nepali sini kita miu tip kita. Tene ba ita to man ki husiar to man ki bru ki wakit kya ki bru ko sao thu ika ai ko ke yi ko le ila uta ula ida kendon ka ai ka jinge le to mukut ka dukat kani ka madan mukut ka dukat Islam mukut ka dukat koti kata sarkar ko Delhi to pun siawi kan